Karbi Students Association case is submit timong Arola Pen Students and Youth for Justice Atum Chilang Petsi, Deputy Speaker Dr. Numal Momin aphan amephi kekai pon. Alang litum pen kapin rempo na ko atheki kinamtang Dr. Numal Momin alang press statement ki pehut Article 244A torma state aputha kangnek choi lapen Karbi khai aphan lang patilang rop angthek chapaklang dak joksi KSE SYJ atum ningkang samse chapaklang pon. Singapore tu marang husu lahai ke alang li lahai abang ke alang disrespect la penting alang kilang plot pusi sudah pen Dr. Numal Momin ajaran le aphan itu pinram panlo la penting kilang nam lo plot kidam tang ani tame hempra ka parman ka song pen joksi kalitang singkiling la penting kalitang mirina be piatu hele amu ke chonang Pin Pormi, Kidamtang, 1987 Pen Autonomous State Movement and Chisong Bombang Bomsi, Piniarni Hemprega joining Bangkwani Apran Kidam Nang, Lost of Purkimo Chinidet, Maputa, Karjupon Pidu. Aduntu Alangi Dr. Numal Momin Ke, Inut Anti-Tribal Pusi, Chipaklang Daklo. Athe Alangi Karbiang Longsi, Amahang Kitek Vek, Anparta Karbiang Longsi, Keteki Ding Sita, Karbia Kayapan. Kilang Poraputaki, Mantunita Ning in Samuni, Anparta, Alang Jongsi Inut Messen Leadership Chihok Puluti, Social Media, Facebook Hehuelong Comments Reply Pen Debate Dun Set Chitirak Nang Jipusi, Alang Litum Pen Jongpon. So that when KSA lapen KSYJ ada bukajan district tumben alang ni pan condemn lo je tiwang jilang ani je ladak Karbi itu mani kahang article 244A aputha elang rem so bang ke chicha gune lapen ke mentu ni dak roi ni elang dam nang kude mentu ni pe ladak kidam tang acham kidam atum ta dolo hempe ka ni pe lahai akar jong lahai tuhan lang plot so jani sa lang kaninge lapen ke non kita bilang alang BJP party lake hemprek roifrek alang cipaklang dak lo jel RS atum toy aso join ni si alang bangke hemprek roifrek lo hemprek dulu pulot hemprek sinai pulot jak konjuru je po selang ni lo alang bang warning thak kasi nili tum pudami kabilo tar le song pen pudami bangke alang li politically mature kaliang alang li lapen alang li furkimo chini nela kada kasi alang furkimo chini ji lapen ke hemprek abak chini pode nili tum KSA office lang wangau alang li pan khan pachini po lapen ke akol alang li pate pen ruilam dak lapen ke hemprek alang li gelang rem dokak pulote sodak pen akol se ka song pantang kupringi. News Report KTV News. Dr. Numal Momin murdabad! Dr. Numal Momin murdabad! CPRS murdabad! CPRS murdabad!